servo ke bounty premium rama taste spirit of Fiji en nomani wangali muna MV mbongi keiko en mbongi binaka ndende yaro mnitoka ndani ngarabi sam turang tani pambulutan santin kapono tabanu turang maram dorobo kinangoni lewa ni bulu binaka rangone wakatalang kinabi kemuni keda saran lobebi tini sema bulimai en live stream ni pite FM ne bestani buru buru tabangan indo bota bulimai kinangori en mbongi binaka ni kuwa mbulu binaka rangona ndamat ser mbongi ni kuwa debni thangi featuring Mark Ngio nadhani shere nonguleo au kaboro ni kuwa sa ndio tuna mbongi bau ngai mataka isa bukelulu ngai lotulebu santo sole kina na loloma mai be bounty premium ram taste spirit of Fiji ho ngana be kete kete na be kani ndakuni baule ole kina ndomeno mu likes setana le video ngore kana le usar kana binaka merani sarap tolong renum nitokani ena ya kabi mbongi binaka inda ye servo ke bounty premium ram taste spirit of Fiji mbulo binaka poni ndakuanga mbulo binaka binabole usar kana ndingi taktina bi FM itokani ena mbongi binaka indai ronga Premium Ram, taste the spirit of Fiji. Inandaru servo ke bounty premium ram taste the spirit of Fiji en lomani wangali mkona MV Kiko ngona ndaru ndau ronga indona ni tala noa na ibaka madhala ni servo wambultene be poni ndakuanga binabale bukana ndingi taktina bi FM itokani en mbongi binani kuwa wakatalankine be kemduni lolo ne na ibila ngio kata ndau ambula binaka wakatalankine no pambula tikani bertuna lama arto sema chikumai en mbongi binani kuwa be sembuo ndikoro Jegolsi mbula binaka ngonga na korbo kumbula umahimbua mundo sambula re binabale bukana ndingi taktina PTFM meitokani en mbongi binaka indenda ye 80 kilo mbula binaka all the best for exam Nathan and Waisa ngo en koribuli na QVS yabe kimini kesarbe kanisia machkumai en lomni ngale ngona MV Bonke ko mbula binaka be mbala direct rambuli mbula ren rambuli family buni bola mbasa pambinga be Mikael Rambuli ndo mbula binaka tori katina mbula binaka watching from Cook Island kitina di mbuambeta ambula re tabe ambua ngangoka binapale sarkana dingi takina PTFM mai tabe ambua en mbongi binaka ni korona ndono mu likes ndono mu share pikimni keda sara sema sigomai na BFM Facebook page pikimni na parrot komai ronda siko na BFM Facebook page ke ko ngandrepa men nomu na loloma mai be bounty premium ram taste spirit of Fiji en mbongi na tulebu ronda ndono mu likes ndono mu share en mbongi binaka ni kuwa wa istura birabi rambol tikani be wa istura birabi bina bale sarkan dingin taktina BFM en mbongi binaka en de ronda nanda italo ni shere en mbongi binani kuwa mabrito na dheba ni dhangi featuring Mark Ngio dhebani dhangi featuring Mark Ngio en talon sherre nongulewa au kaboro talon sherre nongulewa au kaboro mendana ronga sarmanta en mbongi binani kungoni talon sherre membolete nduna ngoni alewa na dhano maopa roa pintomoni kinduna dhorbo ni kandabu ngona pintomoni ngo kaya mbudhini na ngaune asebuli bulikina en koribule DAB girls samambula ongoni alewa mbala binon roa pintomoni laki roa sara na yambaki runa mbake na moshi robinto moni en rambudin ton robinto moni en pelo mani me bakani sibuli bulango ne lengo ka DB girls ya otherbo asa dhaka buli mani otina runa mbake na robinto moni tikoya ngai bekadibi na panu be ngarabi tikoya na dorbo me lesi otherbo me la kibingarabi en esa se bakara no anda panua nona ngole dorbo ngo ka en sara na esa se bakara no anda panua ngai mani mai bakabuna me dhabuka bakandokina na non rau apesi mati ke non rau sototale ke na ngone lewango ke maopa na ngone lewango ke dhabutu mai mburo tukula rau mani non salin sombro darbongo kala kitu mena sabakara na tabanua rau mani ngai senga tale bakanduni sota ke na ngone lewango ko maopa me dhaba bakandua na ngauna saranga endaru apitaloti ko kinangoka senga tumendanga bakanduni ngai bakawati na darbongo kana levu nona ndondomo se ndondomo tunga be mau pa na marama ni mprotukula tangita tunalona mena nduna singa merona sota tale kina ngone leongo senga tuani doko batarawa na tiki niuto kaporo oya me bena darbongo ka nona ndiba lestu na ngauna tale arawa budina batamekina non robinto moni batekina ngone leongo ka o mau pa turang kina marama darbo kina ngone lewa ndarusan ronga live sarmandanga na italo ni shere en mbongi binani kuwa mai bertuna dheba ni dhangi featuring Mark Ngio en italo ni shere nongulewa
au Cavoro ababakandua yabi kenta kesa rabeka ni siama chikama roda ni siama chikama ngora na Vida FM 92.2 FM tapole mosiko na Vida FM Facebook page rede kina na video ngai baron srabinaka ndokin no likes do no share merani oka na bugre bisibi ni duro kateni bounty prim ram teisa spirito Fiji dorsorong sram ngaya ni talo ni share en bogi binaka endai Ebe kita kita serve kani ni siamo chikumai en lom no gale bona MV Bonke ko na buku nanda ru italo ni serre bau ama Everton debo ni dangi featuring Markingyo en italo ni serre Cavoro abakada no gundo mo Cavoro bada en Bonke bina ke denda ye ro debo no likes debo no share en buku nanda ru serre bau en Bonke bina kan ko na makamana taro ni utseranga nanda ru saraba na live video ko no mo to kan debe grabe